personal yang mamisita, imagalang Mayor Malu Paras Lacson, kareng pilang barangay, bang direktang manatad saup at serbisyo, kareng residente. King kayang pamagbisita king Barangay Dolores at Barangay San Pedro II. Mida king alkalding food packs at financial assistance, kareng masakit at mangailangan na pamilya. Agpangkang Lacson, parti 18 ning programang Malugud Konektahan. Nung ka rin, personal nang lalapit kareng komunidad, reng serbisyo ning munisipyo. Dagdag na pa ding alkalde, kapag nasaning programa na siguradong alang malakwa na magalenyo, karasking saup at serbisyong pang komunidad. Yayasag na lang Lacson reng residente na balaos makipag-ugnayan king LGU bang mas mapabilis pa ing pamanabot saup kareng balang barangay. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang totoo, king Balen Susuyo.